Almighty God, Všemohúci Bože, King of kings and Lord of lords, Kráľ kráľov a Pán pánov, the all-sufficient God, Boh, ktorý všetkým disponuje, the great Savior, úžasný spasiteľ, the great healer, úžasný uzdraviteľ, the great deliverer. úžasný vysloboditeľ. Glory be to your holy name. Sláva nech je tvojmu svätému menu. Accept our worship in Jesus' name. Príjmi v Ježišovom mene naše uctievanie. Tonight in this great nation, Dnes večer v tomto úžasnom národe glorify your name. posväť svoje meno. Let there be light. Buď svetlo. In Jesus' mighty name, V mocnom we have mene Ježiš sa modlím. prayed. Amen. Amen. Let somebody shout hallelujah. Zakričte niekto haleluja. The Bible says Biblia nám hovorí in Acts of the Apostles chapter 8, v 8. kapitole Skutkov apoštolov from verse 5 to 8, od 5. verša až po 8. that Philip went down to Samaria že Filip zišiel do mesta Samárie and he preached Christ to them. a kázal im Krista. And there was great joy in the city. A obrovská radosť povstala v tom meste. The number one evidence of revival Prvý dôkaz toho, že nastalo prebudenie, is joy. je radosť. You saw a little bit of it here. This Trošku z tej radosti sme tu mohli vidieť. We have been praying for revival. Modlili sme sa za prebudenie. If you don't like joy, don't pray for revival. Ak nemáš rád radosť, prestan sa modliť za prebudenie. Because when revival comes, Pretože keď prichádza prebudenie, there will be great joy. bude z toho veľká radosť. And whether the devil likes it or not, Či sa to diablovi páči alebo nie, there will be great joy in this nation. bude obrovská radosť v tomto národe. If you believe that, shout A tomu veríš, hallelujah. zakrič haleluja. I want to thank God for all my great brothers and sisters Chcem poďakovať Bohu za všetkých týchto úžasných bratov a sestry, who have been joining hands together ktorí with us. ako ruka s rukou spoločne na tomto pracovali. I thank God for the testimony of my sister. Ďakujem Bohu za svedectvo mojej sestry, Anky. You could see her jumping. Videli ste ju, ako sa tu hýbala, skákala. That's what God To does. je to, čo robí Boh. That's what God To does. je to, ako koná Boh. When you receive a miracle from God, Keď príjme zázrak od Boha, you can't hide it. nemôžeš to schovať. Why should people go to the football field to shout? Na čo chodia ľudia na futbalové štadióny kričať? And then come to the presence of God and they can't shout. A potom prídu do Božej prítomnosti a tam Let me hear you shout Nech ťa hallelujah. počujem poriadne zakričať. Haleluja. I want to prophesy to somebody tonight. Chcem k niekomu z vás prorokovať. From today onward, Od dnešného večera there will be joy in your life. je radosť súčasťou tvojho života. Mark chapter 10. Otvorme si Evanjelium Marka, 10. kapitolu. I'm reading from verse 46 to 52. Od 46. verša do 52. Mark 10, 46 to 52. Marek 10, 46, 52. And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me.
And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Let there be light. Buď svetlo. If you want to, please. Potom prišli do Jericha a keď vychádzal z Jericha, jeho učeníci, veľký zástup s nimi, sedel pri ceste Timeov syn, slepý Bartimeus a žobral. A keď počul, že je to Ježiš Nazarejský, začal kričať a hovoriť, Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Vtedy zastal Ježiš a zavolal ho. Zavolali slepého a vraveli mu, dúfaj, vstaň, volá ťa. A on odhodil svoj plášť, vyskočil a išiel k Ježišovi. A Ježiš odpovedal a riekol mu, čo chceš, aby som ti učinil? A slepý mu povedal, Rabúni, že by som videl. Vtedy mu povedal Ježiš, choď, tvoja viera ťa uzdravila a okamžite prezrel a išiel tou cestou za Ježišom. Amen. Aha. Good. Dobre. Let there be light Buď svetlo. means several things. Znamená to viacero vecí. Number one, Po prvé, it means let God be merciful unto me. znamená to, že nech sa Boh zmiluje nado mnou. Bartimaeus was crying for mercy. Že vidíte, že on tu kričal o milosť. And we all need mercy. A všetci z nás potrebujeme Božiu milosť. The Bible says it's of the mercy of the Lord that we are not consumed. Že Božie slovo hovorí, že skrze Božiu milosť sme není strávení. Left to the devil. Nie sme odkázaní len tak na pospas diablovi. There will be nobody left in this nation calling the name of Jesus. Nikto by neobstál, keby nevolal na meno Ježiš z národov. There will be none at all. Nikto z nás. But God is merciful. Ale Boh je milosrdný. The Bible tells us that he's rich in mercy. A Božie slovo hovorí, že on je bohatý v milosti. And if only we will receive mercy from him tonight, A my potrebujeme prijať milosť od neho dnes večer. then revival will come. A keď sa to stane, prebudenie príde. Romans chapter 9, List Rímanom, 9. kapitola, from verse 15 to 16, od 15 do 16, Romans 9, 15 to 16, Rímanom 9, 15 až 16, the Almighty God said in his word, Všemohúci Boh hovorí vo svojom slove. it's not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Lebo nie je to vecou toho, kto chce, ani toho, kto beží, ale vecou Boha, ktorý sa zmilováva. We can do everything we like. My môžeme robiť čokoľvek chceme, páči sa nám, We can struggle. môžeme zápasiť, We can hold meetings. môžeme proste robiť takéto zhromaždenia. If God does not show us mercy, Pokiaľ Boh by nám neprejavil svoju milosť, we will not achieve anything. nedosiahneme nič. So tonight we are going to cry to God for mercy. Takže aj dnešný večer budeme volať o Božiu milosť. Oh, somebody will say, the pastor prayed for me Vieš, niekto môže povedať, pastor sa za mňa modlil and I got a miracle. a získal som zázrak. It's not the prayer of the pastor, Ale to nie je tou modlitbou pastora. it's the mercy of God. Je to prejav Božej milosti. If the pastor prays Pokiaľ sa pastor modlí and God does not answer, a Boh neodpovie, what can you do? čo môžeš s tým spraviť? You can't arrest him. Nemôžeš ho zavrieť do väzenia, The one you are going to arrest, you have to see him first. The one you want to arrest, lebo ak ho chceš zavrieť, potom ho prvý musíš you have to vidieť. see him first. Musíš ho najskôr vidieť. How can you arrest God? Ako by si mohol uväzniť Boha, If- zatknúť ho? If he shows you mercy,
Ak ti prejaví milosť, your little effort will bring about great results. malé úsilie sa premení na obrovské výsledky. And I know there's somebody here tonight A ja viem, že je tu niekto z vás dnes večer, who needs the mercy of God. ktorý potrebujete Božiu milosť. Who is that fellow here? To je to z vás. Let me hear you say, God, have mercy on me. Bože, zmiluj sa nado mnou. Now, the second thing, let there be light, means A druhá vec, to slovo buď svetlo, čo znamená, let God hear me when I cry. nech ma Boh počuje, keď na neho volám. Bartimaeus cried to God. Bartimaeus cried. Bartimaeus, the blind. Bartimeus volal na Ježiša. Please pray for my interpreter. Pomodlite sa za mňa. Special anointing. Špeciálne pomazanie. Bartimaeus cried to God. Bartimeus kričal k Bohu. And many a times we pray, Mnohokrát sa modlíme, and we don't even know whether God hears or not. ani nemáme to svedectvo v sebe, že či nás Boh počuje alebo nepočuje. But He's going to hear somebody here tonight. Ale dnes večer niektorých z vás bude počuť. Because once He hears, Pretože raz, keď už ťa počuje, He will do mighty things. urobí mocné veci. In Jeremiah 33 verse 3, Jeremiáš 33, Jeremiah 33 verse 3, Jeremiáš 33:3, He said, call on me, Božie slovo tam hovorí, že volaj na mňa and I will answer you. a ja sa ti ohlásim And I will show you great and mighty things. a oznámim ti veľké veci. If God hears us tonight, Ak nás Boh vypočuje dnes, miracles will happen. zázraky sa udejú. So is there anybody here who will join me and say, Takže je niekto z vás, kto sa ku mne pridá a povie, God, please hear me Bože, tonight. počuj ma dnes večer. I say it loud and Povedz to clear. nahlas a jasne. When He hears you, A keď ťa počuje, things will begin to happen. veci sa začnú diať. The third thing that let there be light A means, treťou vecou, buď svetlo, čo znamená, from the story we have heard, z toho príbehu, ktorý sme už počuli, is that while Bartimaeus was crying, keď Bartimeus kričal, the crowd told him to shut up. ten zástup ho chcel umlčať. Buď ticho. He said, you beggar, who told you God will give you a miracle? Že čo ty, žobrák, tu kričíš, či by ti Boh dal zázrak? But Jesus stood still. Ale Ježíš zastal, bol ticho. He stood for Bartimaeus. Ale on sa proste postavil za Bartimea. And if God will stand up for you, Takže Boh sa postaví za teba. He will silence all your enemies. A utiši tvojich nepriateľov. Those who were trying to say, Bartimaeus, shut up, they were many. Tí ľudia, ktorí ho chceli umlčať, ich bolo mnoho. But Jesus was only one Jesus. Ale vidíš, bol tam iba jediný Ježiš, ktorý He stood up for Bartimaeus sa postavil v jeho prospech and silenced all a the utišil opposition. všetkých tých ostatných. Tonight, Dnes večer God is going to stand up. sa za teba Boh postaví, Stand up for you, v tvoj prospech bude stáť, stand up for your family, bude stáť v prospech tvojej rodiny, stand up for your postaví ministry, sa za tvoju službu, stand up for your nation. postaví sa za váš národ. Do I hear somebody say, God, stand up for us? Bože, postav sa za nás. When Jesus stood up, Keď sa Ježiš postavil, when he stood still, keď sa postavil, the whole universe stood still. celý vesmír stíchne, keď sa on postaví. The Bible says, let God arise, Biblia hovorí, nech sa Boh pozdvihne and all his enemies will be scattered. a všetci jeho nepriatelia budú porazení. Today in this land, Dnes, v dnešnej dobe there are many enemies of the gospel. je mnoho nepriateľov evanjelia. All manners of philosophies, Všetky rôzne filozofické smery, all manners of new age, všetky rôzne smery a filozofie New Age, trying to silence ktoré sa voice of snažia Christianity. utíšiť a stíšiť evanjelium. But when God arises, Ale keď sa Boh pozdvihne, all his enemies will scatter. všetci nepriatelia budú porazení. Do
Do I hear somebody shout, God, arise Krič, for me? Bože, pozdvihni sa v môj prospech, povstaň. And then the next thing that let there be light means A ďalšou vecou to buď svetlo znamená, is, Lord, send help to me. Páne, pošli mi pomoc. Jesus Christ stood still Čiže Ježiš tam stál ticho, and turned to the enemies of Bartimaeus, ale obrátil sa oproti Bartimeovým nepriateľom, the one who had been trying to silence him. tí, ktorí sa ho snažili umlčať, He said, go and bring him. ale on povedal, privedte ho. When God arises for you, Keď sa Boh postaví za teba, He will turn your enemies to your servants. on obráti tvojich nepriateľov na tvojich služobníkov. The people who are saying, shut up. Tí, ktorí ťa chceli umlčať a hovorili, buď ticho. God say, no, you go and bring him. Nie, Boh povie opak, nie, vy chodte po neho. Go and be his servants. Chodte a slúžte jemu. And you know the interesting thing is, Zaujímavou vecou je, the same people who are saying shut up že tí istí ľudia, ktorí mu hovorili buď ticho, began to prophesy to him. začali k nemu prorokovať a hovoriť. They told him, be of good cheer. Povedali mu Cheer up. dobré mysle. Be happy. Be happy, buď šťastný. He's calling you. Volá ťa. Your sorrow will soon be overcome. Tvoje trápenie bude ukončené. I'm sure God understands that. When he rises up for you, Keď sa Boh postaví za teba, he will send help to you. on pošle ti pomoc. I'm prophesying to somebody here tonight. Prorokujem k niekomu z vás dnes večer. This very night, Tento konkrétny večer, God will send help to you. Boh pošle pomoc do tvojho života. If you believe me, I want you to say amen loud Ak and tomu clear. veríš, nahlas to povedz. Amen. The Bible says Biblia nám hovorí in Psalm 121, Psalm 121, v Žalme 121 from verse 1 to 2. od prvého verša, prvý a druhý verš. He said, I will lift up my eyes unto the hills, Pozdvihnem svoje oči k vrchom, from whence cometh my help. odkiaľ prichádza moja pomoc. My help comes from the Lord, Moja pomoc prichádza od Hospodina, who made heaven and earth. ktorý stvoril nebesia i zem. So when you say, let there be light, Takže keď povieš, že buď svetlo, you are saying, let God send help to me. znamená to aj to, že nech Boh pošle mi pomoc. And then the next thing is, A ďalšou vecou, God answered the prayer of Bartimaeus. že Boh zodpovedal modlitbu Bartimeovu. When you say, let there be light, Keď sa povie, že buď svetlo, you are saying not only that God will hear me, neznamená to len to, že Boh ma bude počuť, but that he will grant my request. ale že aj naplní moju požiadavku. This same God. Ten istý Boh. Thank you, Father. Ďakujem ti, Oče. Lord asked me to tell you there's someone here tonight. Chcem vám povedať, že je tu dnes večer niekto, He asks you to be of good cheer. Go ahead. God said you should be of good cheer buď dobrej mysle, because he will take care of the crisis in your family. pretože Boh sa postará o krízu, ktorú prežívaš v rodine. I don't know who that fellow is, but Neviem, God kto je knows. to, ale Boh to vie. You have a crisis in your family. Máš rodinnú krízu, God said, don't worry. Boh hovorí, netráp sa tým. He will take care. On sa o to postará. If you believe that, Ak say tomu veríš, amen. povedz amen. Now, when you cry unto God, A keď voláš na Boha, it's one thing for him to hear, it's another for him to answer. čiže jedna vec je, že ťa počuje, a druhá vec, že ti aj odpovie. And he says in his word, Hovorí vo svojom slove, in John chapter 14, verse 14, Ján 14:14, John chapter 14, verse 14, Ján 14:14, if you ask anything in my name, ak budete čokoľvek prosiť v mojom mene, I will do it. ja to učiním.
Every prayer you pray here tonight, Akúkoľvek modlitbu sa dnes budeš modliť, the Almighty God will answer you. Všemohúci Boh ti odpovie. You didn't say amen as if you believe. Nepovedali ste amen. Veríte tomu? And then, when God brought Bartimaeus to himself, A keď Boh priviedol k sebe Bartimea, he said unto him, what do you want? sa ho opýtal, že čo teda chceš? And he said, I want my eyes to be opened. Chcem, aby sa mi otvorili oči. I want light to come. Chcem, aby prišlo svetlo. Jesus said unto him, A Ježiš mu odpovedal, your faith has made thee whole. tvoja viera ťa uzdravila. Your faith has made you whole. Tvoja viera ťa uzdravila. Let there be light means, Buď svetlo znamená aj to, oh Lord, ó Pane, honor my faith. pocti si moju vieru. Honor my faith. Pocti si moju vieru. You came here tonight because you have faith. Dnes večer si sem prišiel pretože máš vieru. You believe God will do something special for you. Dôveruješ Bohu, že niečo špeciálne urobí v tvojom živote. And in the mighty name of Jesus A v Christ, mocnom mene Ježiša Krista you will not be disappointed. nebudeš sklamaný. That which you are believing God for, Hoci čo za čo veríš Bohu, God will do it for you tonight. Boh to pre teba dnes spraví. And let me close with this one. A uzavrieme túto časť. After God healed Bartimaeus, Potom, ako Boh uzdravil Bartimea, after he opened his eyes, potom, ako otvoril už jeho oči, after he honored his faith, potom, ako dal úctu jeho viere, the Bible says Bartimaeus followed Jesus in the way. Biblia nám hovorí, že Bartimeus potom nasledoval Ježiša cestou, ktorou išiel. Let there be light means, Buď svetlo znamená aj to, Lord, let me follow you all the way. Pane, dovol mi ťa nasledovať tadiaľ, kade kráčaš. Don't let me backslide. Nech neustúpim späť. Don't let me fail at the end of the day. Nech neodpadnem od viery na konci dňa. Help me to follow you all the way. Pomôž mi ťa nasledovať celú tú moju cestu. Once upon a time, Jedného času majority of the people in this land were following Jesus. väčšina ľudí v tomto národe bude nasledovať Ježiša. Something happened, Niečo sa stalo. and they were no longer following him. Ale potom ho už nenasledovali. But tonight, Ale dnes večer, when God sends his light, keď Boh posiela svoje svetlo, he will turn the tide. on ten príliv proste zmení. He will bring the backslider back to himself. Tí, ktorí odpadli, sa späť vrátia k nemu. But when that is happening, A keď sa toto deje, God, don't let me backslide. tak sa tiež modli, že Bože, pomôž mi, aby som neodpadol. Help me to follow you all the way. Pomôž mi, aby som ťa nasledoval celý život. Let there be light, Nech je svetlo and all manners of miracles will happen. a všetky rôzne druhy zázrakov sa udejú. Let there be light, Nech je svetlo and joy will fill our hearts. a radosť naplní naše srdcia. Let there be light, Nech je svetlo and God will hear our prayers. a Boh bude počuť naše modlitby. Let there be light, Nech je svetlo God will arise for a us. Boh sa postaví za nás. Let there be light, Nech je svetlo and our joy will overflow. a naša radosť bude pretekať. Let there be light, Buď svetlo. and whatever we are believing God for, He will do for us. Za čokoľvek dôverujeme Bohu, Boh pre nás spraví. But more than anything else, Ale ešte nad to viac. let there be light means Buď svetlo znamená, we will follow Jesus all the way. že budeme nasledovať Ježiša až do konca. And that is the most important thing A of to je all. tou najdôležitejšou vecou zo všetkých. But there are some people here. Možno sú tu ľudia, Jesus Christ is sending to you. že Ježiš Kristus ti posiela He's saying, come, a volá na teba, príď, come over to me, príď ku mne and I will change your darkness to light. a ja premením tvoju temnotu na svetlo. Come to me, Príď ku mne, I will change your sickness to health. zmením tvoju chorobu na zdravie. Come to me, Príď ku mne and I will change your poverty to wealth. a zmením tvoju chudobu na bohatstvo. But you must never beg again. Takže už nikdy viac neodpadneš. Come to me,
Príď ku mne and I will change your shame to glory. a zmením tvoju hanbu na slávu. Bartimaeus was never ashamed again Aby si už nikdy viac nebol zahambený. because he came to Jesus. A ani on už nebol zahambený, lebo prišiel k Ježišovi. Jesus has sent me all the way from Africa A Boh ma poslal úplne až z Afriky, to go and tell you aby som ja prišiel a povedal vám, he's at your door, že je pri tvojich dverách knocking at the door. a klope na tie dvere. He said, open the door for me. A hovorí, otvor tie dvere pre mňa I will come into your life a ja vojdem do tvojho života and I will change everything for you. a všetko zmením pre teba. So if you have not surrendered your life to Jesus, Takže pokiaľ si ešte neodovzdal svoj život Ježišovi, this is your opportunity. toto je pre teba príležitosť. Come to Jesus now Príď teraz k Ježišovi and he will change your darkness to light. a on premení tvoju temnotu na svetlo. Come to Jesus now Príď teraz k Ježišovi and he will put an end to all your problems. a on vstúpi do všetkých tvojich problémov. Come and taste and see that the Lord is good. Príď a poznaj, že Pán je dobrý. So if you want to give your life to Jesus, Že ak chceš dať svoj život you Ježišovi want to really surrender your life to a ak chceš skutočne úprimne odovzdať svoj život you want the Ježišovi, light of God to ak shine chceš into your life, Božie svetlo, aby svietilo v tvojom živote, please come forward now. príď teraz dopredu. I'm going to count from 1 to 7. Budem rátať od 1 do 7. You might be the only one. Môžeš byť len jednou Don't osobou. wait for anybody else. Na nikoho iného nečakaj. Come. Príď. The Lord is calling you now. Pán ťa volá teraz. He's saying, come unto me. Hovorí, prídi ku mne. I will save your soul. Zachránim tvoju dušu. I will give you light. Dám ti svetlo. I will change everything for you. Všetko zmením pre teba. Come now. Príď teraz. 1, 1, 2. 2. Thank you. Those of you who are clapping. Ďakujem ti. Clapping. Stále tlieskajte, prosím vás. 3. 3. 4. 4. Come. The Lord is calling you. Príď. Pán ťa volá. Oh, yes. Áno. Keep clapping. They are coming. Ale prosím vás, tlieskajte. Come. Tlieskaj. Príď. Jesus is calling you. Ježiš ťa volá. He's saying, come out of darkness. On hovorí, vyjdi z temnoty. Come to his light. Príď k jeho svetlu. And he will shine his light into your life. A on bude svietiť svoje svetlo na tvoj život. And he will change your shame to glory. A on obráti tvoju hanbu na He will slávu. solve your problem. On vyrieši tvoje problémy. Hurry up. Poď, ponáhľaj sa. 5. 5. He's calling you now. Volá ťa teraz. Oh, glory be to God. Ó, sláva keep Bohu. coming. Sláva Bohu. Keep coming. You are not late yet. Poďte ešte. God is saying, come. Boh Come. hovorí, príď. Come. 6. 6. Oh, glory be to God. Hurry up. Sláva Bohu. Poponáhľaj sa. Hurry up. Poponáhľaj sa. Yes, keep clapping. Áno, ešte prosím vás, tlieskajte, They are povzbudzujte. still coming. Ešte ľudia prichádzajú. The Lord is still calling them, Pán ich stále volá and they are still coming. a stále prichádzajú. Come, the Lord is calling you. Príď, Pán ťa volá. Oh, glory be to God. Sláva Bohu. Hurry up. This is your day. Ponáhľaj sa, toto je tvoj deň. Today is your day of salvation. Dnes je deň tvojho spasenia. Come. Príď. Yes, they are still coming. Áno, ľudia Keep stále clapping. prichádzajú. Tlieskajte. They are still coming. Stále prichádzajú. They are still coming. Stále prichádzajú. Glory be to God. Bohu nech je sláva. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, Ježiš. You are welcome. Ste vítaní. Oh, thank you, Father. Ďakujem ti, Otče. Now those of you are already in front, Už sú tu niektorí pripravení and vpredu. those who are still coming, A sú ešte takí, ktorí prichádzajú. cry to Jesus. Volaj tí, čo ste už tu na Ježiša. Have mercy on me. Hovor mu, Bože, zmiluj sa nado mnou. Save my soul. Zachraň moju dušu.
Forgive my sins. Odpusti mi moje hriechy. I will serve you for the rest of my Budem ti life. slúžiť po zbytok svojho života. Let me have light, Nech mám tvoje svetlo. the light of salvation. Svetlo spasenia. Go ahead, pray to him. Poď, modlite sa. Call on him. Volaj na meno Ježiš. And the rest of us, A ten zvyšok nás, let's stretch our hands towards these people prosím vás, vystrite svoje ruky na nich and intercede for them. a prihovárajte sa za nich. Pray for them. Modlite sa za nich. That God will give them genuine salvation. Aby Boh im dal to unikátne That God will be spasenie. merciful unto them. Aby Boh bol ku nim milosrdný. Go ahead, cry to God for Poďte, them. volajte na Pána. And say, Lord, save the souls of these our brothers and sisters. Volaj, že Pane, prosím ťa, zachrán týchto bratov a sestry. Yes, those of you who are coming, keep coming. You are Áno, not late tí, ktorí yet. prichádzate, ešte stále môžete, Keep coming, prídite. keep coming. Prichádzajte, prichádzajte. This is your day of salvation. Toto je deň tvojho spasenia. Come, Príď. come very quickly. Veľmi rýchlo príď. Come, young and old. Starý, mladý, This is your day of salvation. toto je deň tvojho spasenia. Yes, keep coming, keep Áno, coming. prosím ťa, I príď. will wait another 10 seconds. Keep coming. Ešte budem čakať ďalších 10 sekúnd. The Lord is calling you. Come, Pán ťa volá. come. Príď. Yes, I can see some people still coming. Keep coming, keep coming, Prídite, prídite. keep coming. God bless you. Nech vás Boh požehná. Thank you, Father. Vďaka ti, Otče. In Jesus' mighty name we have prayed. V mocnom mene Ježiš sa modlíme. And so, my Father, my God, I want to thank you Tak for môj your Otče word. a môj Bože, chcem si poďakovať za tvoje slovo. I want to thank you for these people who have come forward. Ďakujem ti za týchto ľudí, ktorí vyšli vpred. Father, please receive them. Otče, prosím ťa, príjmi ich, Have mercy on them. zmiluj sa nad nimi, Save their souls. spas ich dušu, Let your blood wash away their sins. nech tvoja krv očistí ich hriechy. Write their names in the book of life. Napíš ich mená do knihy života. Receive them into the family of God. Príjmi ich do Božej rodiny. And from now on, A od teraz, anytime they cry unto a you, kedykoľvek budú volať na teba, answer them. odpovedz im. Please answer them. Prosím ťa, odpovedz im. In Jesus' mighty name we have V prayed. mocnom mene Ježiš sa modlíme. Amen. Amen. Oh, glory be to God. Sláva Bohu. I'm rejoicing with those of you who have come forward. Veľmi sa teším zo všetkých vás, čo ste vyšli vpred. I want to promise you like a man of God. A ako Boží muž vám chcem From sľúbiť, now on, že od teraz I'll be praying for you. sa budem za vás modliť. So I'm going to need your names, Takže práve preto budem potrebovať vaše your meno, address, vašu adresu, and your prayer requests. aj váš kontakt, aj modlitebnú požiadavku. I promise you I'll be praying for you. A sľubujem vám, že sa budem za vás modliť. So if you turn to your left, Takže ak sa pozriete tam naľavo, you will see some men of God who are waiting. vidíte tam ľudí, ktorí na vás čakajú, They will receive the information I want tak oni od vás zoberú informácie, ktoré by som I'm chcel bring od you- vás mať very quickly. a veľmi rýchlo. I will wait a little for you before I close the meeting. Tak a budem na vás čakať. Takže poprosíme vás, aby ste You išli na can tú begin to go stranu. now. Sláva Bohu. A poprosíme aj všetkých vás, ktorí ste boli otvorení slúžiť týmto Let us ľuďom. rejoice. Let us Radujme sa. rejoice. Prídite k tým ľuďom. Look at what God has done. Pozrite, čo Pán spravil. Look at what God has done. Keep clapping. Keep Pozrite, čo Pán clapping. spravil. Keep clapping. Choďte, Thank you. choďte privítať ľudia God z integračného bless you. tímu. God bless you. Keep clapping. Keep Ešte clapping. tlieskajte, Keep clapping. tlieskajte. Môžete Keep ísť, clapping. prosím vás, tam ďalej a odovzdať meno, Keep clapping. aby sme sa mohli za vás modliť, Keep clapping. dať vám informácie. Stále tlieskajte, Keep clapping. Keep clapping. tlieskajte, Keep clapping. tlieskajte, prosím vás. Keep clapping. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, Ježiš. Ešte tí, ktorí môžete pomôcť so zbieraním kontaktov, môžete im ich ísť pomôcť, ktorí sa cítite slobodne na to. Now, before our brothers and sisters will return, A do doby, kým sa vrátia naši bratia a sestry, I want to give you some prayer points so that you can pray.
Dal by som nejaké modlitebné body vám predstavil, aby sme sa mohli modliť. I want you to write them down so you can pray on them. Chcem, aby ste si ich aj napísali, aby sme sa potom za ne mohli modliť. Prayer point number 1. Takže modlitba 1, You want to thank God that you are here tonight. že chceme Bohu poďakovať, že sme tu dnes večer. Praise His name Chváliť Jeho meno, that you are here tonight. že sme vôbec tu dnes večer. And prayer point number 2. Modlitebný bod číslo 2. You will cry to God and say, Father, Budeš volať na Pána a povieš, Otče, have mercy on me. zmiluj sa nado mnou. Have mercy on me and my family. Zmiluj sa nado mnou a nad mojou rodinou. And prayer point number 3. A modlitebný bod číslo 3. Father, please hear my cry. Otče, prosím ťa, počuj môj krik. Hear my cry. Vypočuj môj krik. Prayer number 4. Modlitba 4. Send help to me. Pošli mi pomoc. Send help to me. Pošli mi pomoc. Number 5. Po piate. Stand up for me. Postav sa za mňa. God, stand up for me. Bože, postaň a postav sa za mňa. And number 6. A po šieste. Grant my request. Vypočuj moje požiadavky. Grant all my requests. Všetky moje požiadavky naplň. Number 7. Po siedme. Please honor my faith. Prosím ťa, pocti moju vieru. Please honor my faith. Prosím ťa, pocti moju vieru. And then the next one. A to nasledujúce. Please don't let me backslide. Prosím ťa, aby som nikdy neodpadol. Don't let me ever go back Nech sa nikdy v živote nevrátim späť into sin. do hriechu. And finally, A naposledy your own prayer request, personal prayer request. môžeš tam dať vlastnú požiadavku modlitebnú. Now, as we do it in Africa, A tak, ako to robíme v Afrike, the stage is open. stage je otvorený. If you want to come forward to the altar to come and cry to God, Ak potrebuješ alebo chceš prísť dopredu k oltáru kazateľnici a volať na Pána for the next 10 minutes, v nasledujúcich 10 minútach, you can come môžeš kdekoľvek sem prísť and cry to God. a volať na Boha. If you want to remain on your seat, you're welcome. Ak chceš zostať sedieť na svojej sedačke, je to na tebe, But the altar is open. ale to miesto pred kazateľnicou je otvorené pre So vás. if you want to come, you can come now. Takže ak chceš prísť, ale sem, môžeš And prísť. come and cry to God. Ale prídi volajúc na Boha. This is not the kind of prayer you pray silently. Toto není druh modlitby, ktorú sa tak potichu modlíš iba. Cry to God. Volaj, krič na Boha. Over to you now, you can begin to pray. Takže môžeš sa teraz začať modliť. If you want to pray Ak sa chceš modliť, in your seat, you're welcome. na If Na you tvojom want to mieste come to môže the sa aj tam. the altar is open. ale ak chceš prísť sem k oltáru, môžeš sem prísť, je to na tebe. Come and cry to God. A kričať na Boha. Say, Lord, have mercy on me. Páne, zmiluj sa nado mnou. Please have mercy on me. Prosím ťa, zmiluj sa nado mnou. Hear my cry. Počuj môj krík, moje volanie. Hear my cry, Lord. Počuj moje volanie. Please, Lord, stand up for me. Prosím ťa, Páne, postav sa za mňa. Send help to me. Postav sa za mňa, pošli mi pomoc. Answer all my prayers, A Lord. vypočuj všetky moje modlitby. Answer all my prayers. Počuj všetky moje modlitby. Let there be light, Lord. Let there be light. Buď svetlo. Páne, nech je Let there be svetlo. light in my life. Nech je svetlo v mojom živote. Let there be light in my home. Nech je svetlo v mojej domácnosti. Let there be light in my Nech business. je svetlo v mojom biznise. Let there be light in my church. Nech je svetlo v mojom zbore.
Let there be light everywhere. Nech je svetlo všade. Open your mouth and pray. Otvor svoje ústa a volaj na Pána. Cry unto God. Krič k Bohu. You have only 10 minutes. Go ahead and Máš iba pray. 10 minút, tak poď. Pray. Volaj, modli sa. Call on him now. Volaj na Neho teraz. Call on him now. Volaj na Neho teraz. Call on him now. Volaj na Neho teraz. Thank you, Father. Ďaká ti, Oče. Thank you, Jesus. Thank you, Savior. Thank you, King of Kings. Lord, have mercy on us.
Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Ramako Sheke, Ramako Tana. He will turn your sorrow to joy. He will hear your cry. He will stand up for you. He will help you. He will turn your sorrow to joy. He will turn your darkness to light. He shall be well with you. Thank you, Father. Glory be to your holy name. Ramoko Sheke, Ramako Tana. Ramoko Ronde, Ramoko Sheke, Ramako Tana. Ramoko Sheke, Ramako Tana. Ramoko Sheke, Ramako Tana. Keke Ramoko Tana. Oh, let our joy last forever. Please don't let us pass by. Let us remain in life. Don't let us ever be moved. Uphold us to the Lord. Uphold us to the Lord. Thank you, Lord God Almighty. Thank you, King of Glory. Ramoko Sheke Ramoko Tana. Ramoko Tana, Ramoko Sheke. Blessed be your name. Blessed be your name. Thank you, my Father. Thank you, my Savior. Thank you, Ancient of Days. Ramoko Ronde, Ramoko Shakadande. Answer our cry tonight. Please, Lord, answer our cry tonight. Please, Lord, be merciful to us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ramoko Sheke Ramakatande. Ramoko Shatinde Ramoko Tonda. Blessed be your holy name, Lord. Nech je požehnané tvoje sveté Thank you, meno. Father. Ďakujem ti, Otče. In Jesus' mighty name we have prayed. Mocnom mene Ježiš sme sa modlili. The Almighty God will grant your request. Všemohúci Boh naplní tvoje požiadavky. He will hear your cry. On počul tvoj krik. He will be merciful unto you. Bude ti milosrdný. He will send help to A you. pošle ti pomoc. He will turn your darkness to light. A zmení temnotu na svetlo. He will turn your sorrow to joy. Premení tvoje trápenie na radosť. He will honor your faith. A pocti si tvoju vieru. It shall be well with you. A bude zdravý. In Jesus' mighty name V we have mocnom mene prayed. Ježiš sa modlíme. Amen. 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 Praise God. Sláva Bohu. God bless you. Nech vás Boh požehná. God bless you. You can go back to your seat now. Môžete ísť späť na svoje Glory be miesta. to God. Sláva Bohu. Glory be to God. Keep Sláva on Bohu. clapping. Keep on Stále clapping. Clap for tlieskajte, Jesus. tlieskajte, Keep on clapping. tlieskajte. Clapping for Jesus. Tlieskajte Ježišovi. Keep on clapping for Jesus. Tlieskaj Ježišovi. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, Ježiš. Thank you. Ďakujeme vám. Thank you. Keep on clapping. Ešte, Clapping for ešte. Jesus. Clap for Jesus. Tlieskajte Pánovi. Clap for Jesus. Tlieskajte Ježišovi. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Tlieskaj pre Ježiša. Yeah, keep on clapping for Jesus. Áno, Glory áno, be to God. tlieskaj Ježišovi. Sláva Bohu. Glory be to Sláva God. Bohu. Glory be to God. Sláva Bohu. Glory be to God. Sláva Bohu. Thank you, Lord. Vďaka, Pane. Thank you, Jesus. Ďaká Ježiš. Glory be to God. Sláva Bohu. Amen. Amen. Now you may be seated for a while. Na malú chvíľu si ešte môžete sadnúť. I have about 10 minutes more to go. Možno mi zostáva 10 minút a pôjdem. And within that period, I want us to say thank you to Jesus for what he has already done. A počas toho chcem povedať, ďaká ti Ježiš za to, čo si spravil. I can assure you, A môžem vás uistiť, before the sun rises tomorrow, predtým, ako ráno vyjde slnko, you will all have testimonies. budete mať svedectva. You will have testimonies. Budete mať svedectva. Oh yes, you will have testimonies. Áno, budú svedectva. And so as is our custom, Takže našim zvykom je, biblical custom,
Naším takým zvykom je, when God has done something great for us, keď Boh niečo veľké pre nás spraví, we should say thank you to Him. tak mu vzdáme vďaku za to. So we show our appreciation. Čiže oceňujeme to, čo spravil. That next time He will be able to do other greater things for Aby us. aj na budúce ešte väčšie veci pre nás vedel spraviť. So for the next 2 minutes, Takže nasledujúce 2 minúty let us give God a thanksgiving offering. daj Bohu také vďaky vzdanie, Something that will show God that we appreciate Him. niečo, čo ukáže, že skutočne si ho ctíš. After that, Potom I'm going to anoint your handkerchiefs pomažem vašich tých najväčších vedúcich, so that even after I've gone, že potom, ako bude po zhromaždení, you have an handkerchief that has been anointed, vreckovky bude pomazávať a môžeš si zobrať tú vreckovku, so that when there is any urgent need, že ak je nejaká urgentná potreba, you can wave that handkerchief to God, potom budeš tieto vreckovky zamávaš nimi a miracle will come. a bude zázrak. Then after that, we have the final blessing, A až potom budeme mať také záverečné požehnanie and we'll be on our way home. a pôjdeme domov. So if you need an envelope Takže ak potrebuješ nejakú obálku for your offering, pre zbierku, I think you raise your hand and the ushers will zdvihni provide you ruku, with čiže one. ideme spraviť špeciálnu zbierku a uctiť si Pána, Or use whatever method you use in alebo giving. akýkoľvek spôsob zvyknete používať. This wonderful choir will be playing. Náš chór bude hrať. It's difficult not to dance when they are dancing. Je ťažké netancovať, keď oni hrajú. Okay, so where are the ushers? Takže kde sú diakoni? Bude ešte zbierka, čiže chceme si uctiť Pána za to, čo spravil, aby aj na budúce multiplikoval jeho zázraky, takže chceme mu vyjadriť vďaku, taká zbierka vďaky vzdania. Oh, they are getting ready. All right. Okay, well, while they are getting ready, Takže tak, ako sa diakoni aj s košmi pripravujú, you begin to minister. môžete začať slúžiť. Okay. And then as soon as the ushers are ready for us, we give our offering. And let's do that very quickly Takže veľmi rýchlo to prosím vás správme, before I run out of time. lebo beží nám čas. Okay, go ahead. Hallelujah. Hallelujah. Is there someone excited in the house tonight? Let's be on our feet. Postavte sa, prosím vás. I am to tell the world. I am to tell the world. You have been good to me. I am to tell the world. I am to tell the world. I am to tell the world. You have been good to me. I am to
a good God. My God is a good God. My God is a good God. My God is a good God. He lifts me up. He lifts me up. Hallelujah. Halleluja. Now, when I ask you to lift up your handkerchief, if Kde you sú, don't, kde sú vaše vreckovky? you can lift up your Môžete jacket. ich zdvihnúť, ak ich nemáte, Any tak piece môžete of aj cloth. sako alebo čokoľvek Just raise it up. máš v ruke, čo vieš použiť I'm going to ask God to saturate it with anointing. a budem sa modliť, aby Boh posvetil ten kus odevu svojim pomazaním I'm asking that the power of God will a budem sa saturate modliť, it. aby Božia moc vošla do toho odevu alebo vreckovky, čokoľvek máš v ruke. Okay, are you ready? Dobre, ste pripravení? Father Almighty, I want to bless your holy name. Otče, chcem požehnať tvoje sveté meno. Thank you for what you have done here again Ďakujeme ti za today. to, čo si urobil aj dnes večer. Thank you because I know our tomorrow will be all right. Ďakujeme ti, že zajtra bude všetko v poriadku. Please accept our thanks in Jesus' Prosím ťa, name. príjmi naše vďaky vzdanie. All these pieces of cloth lifted up to Všetky tieto you, kusy odevu, ktoré sú pozdvihnuté k tebe, Father, saturate them with your Otče, power, pomáž ich tvojou mocou, so that wherever they are used, aby kdekoľvek budú použité, yokes will be destroyed, aby jarmá boli zničené, miracles will happen, aby zázraky sa udiali, prayers will be answered by fire, aby ohňom boli zodpovedané modlitby, darkness will change to light, aby sa temnota zmenila na svetlo, sickness will change to health, aby choroba sa premenila na zdravie, sorrow will change to joy, aby trápenie sa zmenilo na radosť. and every time they cry to you, A kdekoľvek a kedykoľvek budú volať na teba, you will answer by fire. aby si odpovedal ohňom. Thank you, Almighty God. Ďaká ti všemohúci Bože. Now bless the offering of your children. Takže, Pane, požehnaj aj Use it dávanie for your tvojich glory. detí a použi to pre svoju slávu. And don't let them ever lack again. A nikdy nemajú ničoho nedostatku. In this land, Aj v tejto zemi let your light continue to shine. nech stále svieti tvoje svetlo. In Jesus' mighty name, V we have mocnom mene prayed. Ježiš sa modlíme. Amen. Amen. Now I want you to wave that piece of cloth. Wave it so that the devil will know Aby diabol vedel, tak zamávaj kusom toho odevu, that he has lost the battle over you. že už stratil svoj boj nad tebou. And then for just 2-3 minutes, A na 2-3 minúty ešte go ahead and shout hallelujah poď a to budeme God. ešte kričať a volať haleluja k Bohu. And continue to praise him. Continue to praise him. Oslavuj ho, chvál ho.